Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti perezida Ndayishimiye hagati y'urupfu n'umupfumu. Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irushaho gufata intera, abarwanyi ba M23 binjira mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Goma muri Kivu y'Amajyaruguru tariki ya 27 Mutarama 2025. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yari yarananiwe kubahiriza amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yagiranye na Felix Antoine Tshisekedi kuko ingabo ze zikomeje gupfa ku bwinshi. Ndayishimiye wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yagambaniye abakuru b'ibihugu bo muri uyu muryango ubwo muri 2022 bemeranyaga kubohereza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe w'ingabo za aircraft kugira ngo ugenzure ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo guhagarika imirwano. Zanashyizeho urubuga rutaberamo imirwano, intambwe yari kuganisha ku biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye cya politiki cyo guhagarika intambara. Muri Kanama 2023 Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Tshisekedi yamwishyuye miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo, ndetse byarakaje abofisiye bo mu ngabo z'igihugu cye ubwo bari bamaze gutahura ko uyu mukuru w'igihugu agamije inyungu ze bwite. Leta ya Kinshasa kandi yageneye buri musirikare w'u Burundi urwanya M23 amadolari 5,000, ariko yose yagiye mu mufuka wa Ndayishimiye kuko bikomeje guhembwa umushahara nk'uwo bari basanzwe bahembwa mbere yo kujya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yirukanye EACRF ubwo yangaga icyifuzo cyo gutera M23 kuko ntibyari mu butumwa yahawe n'abakuru b'ibihugu ba EAC. Yazanye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zimusezeranya ko zizansinsura uyu mutwe witwaje intwaro zifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, abacanshuro b'Abanyaburayi, ihuriro rya Wazalendo ndetse n'abajenosideri ba FDLR. Nubwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rifite abasirikare benshi kandi rikaba rishorwamo amadolari menshi buri kwezi, ryatsinzwe intambara abacanshuro bagera kuri 3,000 bamanitse amaboko basubira mu bihugu byabo. Amagana y'Abazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungira mu Rwanda no mu kigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Ingabo za SADC zahize Goma aho zazengurutswe n'abarwanyi ba M23 nta yandi mahitamo zifite keretse gusubira mu bihugu zaturutsemo. Nyuma y'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yabaye tariki ya 8 Gashyantare, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yatangaje ko ingabo za SADC zizatangira gutaha mu gihe imyanzuro y'iyi nama yakubahirizwa. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yategetse ko ingabo za Malawi kuva mu butumwa bwa SADC burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho abasirikare 20 barimo 14 b'Afurika y'Epfo na 3 ba Malawi bapfuye ubwo M23 yafataga Goma. Uburundi bwo bwohereje ingabo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zibuze M23 gufata Bukavu, ariko byabaye iby'ubusa kuko abarwanyi b'uyu mutwe baciye amarenga ko bafashe umujyi kuri uyu wa 16 Gashyantare. Mu mwaka ushize abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru, biteza umwuka mubi mu banyapolitike n'abasirikare bakomeye mu Burundi mu gihe bari kugerageza guhoza amarira y'ababuriye ababo muri iyi ntambara u Burundi bwijanditsemo. Icyemezo bwite cya Ndayishimiye cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatewe cyane n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi ahuriyeho na Tshisekedi ndetse na FDLR. Raporo zitandukanye za societe civile n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu zemeza ko ingabo z'u Burundi, Wazalendo, ingabo za FARDC ndetse na FDLR byishe abanyekongo b'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ubwo yoherezaga ingabo z'u Burundi n'abacancuro kugira ngo zifashe leta ya Tshisekedi gutoteza abantu, Ndayishimiye yizeraga ko azasubiza inyuma M23 byoroshye, yirengagije ko aba barwanyi barwanira kuba mu gihugu cyabo. Ndayishimiye yohereje batayo 19 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yananiwe guhagarika inzozi mbi za Tshisekedi
kwagura ibirindiro kwa M23 ahubwo bishe abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gutsindwa muri Kivu y'Amajyaruguru aho bifatanyije na FDLR gutwika inzu z'abanyekongo b'abatutsi barasa inka banasahura imitungo yabo. Perezida w'u Burundi akwiye gushyira ubwenge ku gihe agakura ingabo ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yagiranye na Tshisekedi ntacyo ari kugeraho kandi abasirikare be bishwe ku bwinshi yewe n'imibereho n'ubukungu mu gihugu cye biri kujya habi nyuma yo gufunga imipaka y'igihugu cye n'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bagaragaje ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azakemurwa gusa n'ibiganiro bya politiki. Reka tuve kuri iyo nkuru twerekeze kuri ino nkuru nayo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti Kinshasa umuryango wa Colonel Bahati mu gihirahiro nyuma y'ifungwa rye. Colonel Justin Bahati wa FARDC akomeje kuburirwa irengero nyuma yo gutabwa muri yombi Kinshasa n'abasirikare bo mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Itabwa muri yombi bivugwa ko rinyuranyije n'amategeko rya Colonel Bahati ryabaye mu gicuku cyo kuwa gatandatu tariki ya 15 Gashyantare 2025 Kinshasa nk'uko tubikesha umuyobozi w'ikinyamakuru Africa Rabia Christophe Rigaudo. Uyu munyamakuru avuga ko abegereye Colonel Justin Bahati nta makuru bafite kuva yatabwa muri yombi n'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu kuwa gatandatu tariki ya 15 Gashyantare saa sita z'ijoro. Biravuga ko Colonel Justin Bahati yarakuriye abashinzwe umutekano wa Generali Derife Kahimbi wahoze ari umuyobozi muri FARDC wapfuye mu buryo budasobanutse muri Gashyantare 2020 aho benshi batunze urutoki ubutegetsi bwa Tshisekedi babushinja kuba inyuma y'urupfu rwe. Reka n'ubundi dusoreze mu gihugu cy'u Burundi kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti igitutu ku muvugizi wa Perezida Ndayishimiye wise abanyarwanda iminyorogoto. Umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Rosine Gatoni Girene ariko tw'igitutu nyuma yaho yise abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga iminyorogoto. Intandaro yo kwita abanyarwanda utu dukoko ni ubutumwa bwatangajwe na Perezida Ndayishimiye nyuma yaho ku cyumweru gishize ahamagariye abarundi kwitegura intambara izabahanganisha n'abanyarwanda. Uyu mukuru w'igihugu kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025 yatangaje ko nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda umugambi wo gutera u Burundi wahagaze gusa ngo abarundi bagomba guhora bari maso. Ndayishimiye yagize ati nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda bari biteze kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi basubiza amerwe mu isaho, ariko abarundi b'umutima mube maso kuko ntawe uzi umunsi w'umujura. Abanyarwanda benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga basubije Ndayishimiye ko keretse umugambi muba afite u Rwanda kuko yabigaragaje kenshi abanyarwanda bo nta mutima mubi bamufitiye. Abarundi nabo bibukije Ndayishimiye ko muri Mutarama 2024 yavugiye Kinshasa ko ashaka guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda, bamusobanurira ko keretse ibiri mu mutwe we nta mugambi abanyarwanda bafite wo gutera u Burundi. Abenshi basubirije Ndayishimiye ku rubuga nkoranyambaga rwa X batangaje ko yambuye uburenganzira bwo kumukurikira bloke anahisha hide ubutumwa bwabo. Bigaragara ko uyu mukuru w'igihugu yananiwe kwihanganira gukomeza kwakira no kureba ibitekerezo bimunenga. Umuvugizi wa Ndayishimiye Gatoni kuri uyu wa 16 Gashyantare yagaragaje ko yakurikiranye hafi ibitekerezo bibasira abanyarwanda basubije umukoresha we bita iminyorogoto ijagata. Yagize ati baturanyi bari kunyagata nk'iminyorogoto ku mbuga nkoranyambaga batukana berura muhita mubona uburere bahabwa nta kundi ko ariho basigaranye. Umunyamakuru King Umurundi yamenyesheje Gatoni ko kuba umuvugizi wa Ndayishimiye bitamuha ububasha bwo kugereranya abantu n'iminyorogoto, amubaza uko yabyakira mu gihe umwana yabyaye agereranyijwe n'umunyorogoto. Ati nshuti Gatoni, kuba uvugira umukuru w'igihugu ntibiguha ububasha bwo kwibagirwa imico y'ikirundi kugeza aho ugereranya abantu nkawe n'iminyorogoto. Waba waribarutse kugira ngo umenye umubabaro wagira igihe umwana wawe bamwita umunyorogoto. Pacifique Ninahazwe nawe w'Umurundi yibukije Gatoni ko Ndayishimiye yigeze kuvuga ko yorora iminyorogoto, agaragaza ko ibiro bya perezida w'u Burundi bifite ibibazo kuko nta mujyanama bigira.
ageze ati sobuja ati norora iminyorogoto. Umuvugizi unamutegurira ijambo ati abaturanyi banyagata nk'iminyorogoto. Ibi biro biyobora Burundi bifite ikibazo gikomeye. Ninde ugira inama undi? Honorable Wilson Erikson anenga ubutegetsi bw'u Burundi. Yatangaje ko iyo abuvugaho imbonerakure zimushinja gutuka inzego z'igihugu, nyamara ngo ntiyigeze agereranya abantu n'inyamaswa. Ati hanyuma za mbonerakure zikaza kuntondagira ntuko inzego z'igihugu. Nta na rimwe mu buzima ndagereranya abayobozi b'igihugu n'inyamaswa. Ariko ibaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu kubahuka akita abantu ngo ni iminyorogoto. Yakomeje abaza ati none ko nzi neza ko nyakubahwa Ndayishimiye yatangije gahunda yo korora iminyorogoto, wamenyera niba avuga abo baturanyi? Igihugu cyanjye kiragowe. Mfite amahirwe yatangaje ko ubutumwa bwa Gatoni bugaragaza impamvu imbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu zandikwa n'uyu muvugizi we ziba zidafite umumaro. Ati iminyorogoto, mbega ubwoko bw'itumanaho byo mu biro bya perezida w'u Burundi. Ubumenyi wandika imbwirwaruhame z'imburamumaro kandi zirimo ubusa za Evariste Ndayishimiye. Umwuka ni mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuva mu Ukuboza 2023. Ntabwo inzira zo ku butaka zihuza ibihugu zigendwa, kuko Burundi bwafunze imipaka muri Mutarama 2024 bitewe n'impamvu bwise iz'umutekano muke. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire byiza cyane mukanda subscribe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro tugenda dushyiraho. Bye bye.